si bai ule when hi September ne som panga sang hile somni pani ninga ni niya yele chuna firfiak si pai telen mai na bai ni in si pai pariatan thi magoi region yele chun area pauto chi kholamatanga yele chuna lut firfiak si pai LIB zale pakhate chu September ni ruk chomadar som pakhale achan ve khan PDF tang rual telen main kamnam hunan thlen lain PDF 10 len main pathum zela ton khom mun kuan kam chu tipuakin an baya sipai corporal pakhattelin sipai pariat amunan thia liam tuar po tam takan om thu Black Wolf PDF MDY thupuang tu botamayan kheten media hil asoidan chuan ahma kan report a khan an thinwal tin kan lo report a amuna thil sandan kan thachiang tlai dewani ui chawrual te len main kan khilai na hmuna khan firfiak sipai corporal pakhattelin sipai pariat an lo thia liam tuar po tam takan om ral thuam man tur du sama tam han nei thei phei ila chuan he revolution hi reilote a hloting thuayang tina soi heminia len mainan beina wanga sipai thi taruang hi an omna tanga khonhai ber puithiam sikulan zona chum hinu chuan pauto chi kholuya tangin ambulance sin liam tuar te chun ron thiara ambulance led le lam chu len mainan kamna hunan thlenlaya bomlen tumlain tual chung mi puite pho anga mangin anlo phurtel ve wangin PDF 10 len mainan tupuak ngam talo ti sia tani hefir fiak sipai beitu PDF tang rual pol te hi Black Wolf PDF MDY battalion thumna company thumna te People Defence Force Mandalay District Battalion thumna te Serochi area Local Defence Guerrilla Force te Suela chun LPDF tele KNT Guerrilla Force te anni Mungyua Commercial University bula sipai in khuarte chu baitokin sipai pathuman thia ye cho yele chuna sipai operation nei te po baitokin parukan hliam sagan region Mungyua Commercial Zalo Square bula in kul firfiak sipai ta chu tual chung Guerrilla Force Pol 10 September ni som pathum zandar somvel khanan baithuta sipai pathuman thi thu sia tani chu military council sipai te in kul na mun chu Black Dragon Special Task Force le God of Mungyua People Defence Force tang rual polin an baya mase sipai dang teron than bela wangin ral thuaman khom thailo thu Black Dragon polin an soi chutiang bokin Magoi region ye chacho township yele chun mun yele chun khuwa tanga huwa bo kholama operation nei firfiak sipai force samnga bel ta chu tol chung PDF polin bominan lo baya sipai parukna takan hliam thu MG6 Guerrilla polin thu chu an siam Military Council sipai ta chu MG6 Guerrilla Polte YSO number 1 Guerrilla Force le YLK New Power PDF Polin an bairona PDF Pola mi pakhat po ka hliam ni ma se ngai tu omlu tu ka ni lo thu sia tani MG6 Guerrilla Pola mi pakhat chuan sipai parukan hliam thu kan duty lama mi te hena tangin kan sia chung hliam tuar ta chu machine board mangin ye cha chola man phura an thile thilo chu kan la chiang thailo te na soi Chautu Police Station Military Council sipai pani ka hlum niin miu le kania po piuso thi po le sipai pathuman thi bok Chautu Police Station atanga Chautu khuwa gombo venga duty a chuak sipai pakhal le police pakhat ta chu September ne som pali jingdar sari le chan ve vel khan silaya ka hluman ni thu Chautu PDF polin thu chuan siama chutiang bokin September ne som pathum khan Sagan region miu township le Mandalay region nganzon township in car yele tang khuwa in kul firfiak sipai tirka piuso thi pol te chu nueu takhan PDF le tangrual pol ten an ka pa piuso thi pol pani thi in pakhataliam thu sia tania nueu takhong PDF le leopard MMU Germany Revolution Force MMU miaute nga zon minaga PDF pol ten tangrual in an bai ani chuba ka Sagan region kani township atanga chuak Military Council sipai motor pathumin lui om long te nu chuala in PDF tangrual polin an baya sipai pakhata thi thu le liam pakhata om thu MPDF kani polin thu chuan siam bokani miaya Military Council sipai omte ral thuam lianin voi ni kan nia pale a po panga ka hluman ni Magoi region miai township teyet kan khuwa piuso thi ho omna khuwa in kul firfiak sipai ta chu tol chung PDF polin September ni som pali jingdar ni vel khan ral thuam lianin an ka pa firfiak sipai pahnian thi thu Wolf Guerrilla Pol te hena tanga sia tani firfiak sipai te omna piuso thi khwa chu tol chung PDF polin mun hla kap thei ral thuam lian
100mm le 80mm hangin voice somni pangan ka pa sipai pahnian ka phlum ani chu in kana chu Wolf Gorilla Paul miai kai soina hnuaya miai Water Force le Alliance Paul ten tela chung Paul te silai ka in sipai ho paisa konthina check gate le firfiak sipai ho chen en te fu thu ria tani tin sagan region Pale Township pan khua le muai tong khobula firfiak sipai Paul operation nei lai chu Myanmar Royal Dragon Army MRDA Pola Special Commando som pathumna ten September ni som pali jing dar saril achan vevel khan nei chil takava bayin sipai pangan thi thu ria tani Indo Township DSA chuak Russia sipai tenena thok ho telin piuso thi member panga te chu da thatan ni Sagan region chunglam Kata district Indo Township Defense Service Academy DSA Military Academy chuak le Russia ramlama sipai tangto ukau mi zo telin piuso thi pol member panga te chu da thatan ni thu Indo Township Revolution pol lama tanga ria tani Indo khopuma piuso thi pol roi tu ukau mi zo le pol te mi pali ta chu Indo piuso thi battalion tan ral thuam chungchanga Kata Township LIB zathum le pakwalaman kallain konglaka ka hluman ni Revolution pol lama thlei rol pakhat chuan anni chu piuso thi pol ni thu don fo ho hena tangin kan ria keima hena le kharun thlenga chu chu chiang hlea tin ukau mi zo chu mi te hriat lar sa ni boka piuso thi pol mi pakhat do pin engkiman puang chuak zel mai ani tina soi ukau mi zo chu Indo Township chunga piuso thi pol na thokrei berni in khochung om dalan te po in ukau mi zo chanchin kim changchu thona ni reng thu ria tani chung piuso thi member ta chu Indo Township diklo takaman to kan nia tlan chuak himta te pon om chu wangin ukau mi zo telin USDP party member ru koltale sipai bang to te ulong towa uwen uwa u cho soi uale u zo thuna te da that vekan ni USDP member ru kol ulong to po piuso thi pol ho thil ti chu ban sana Revolution pol atanga avoi khatna le ato bernan vo khan nan pe ani Indo Township chung a hian piuso thi pol member somsari panga velan oma chung piuso thi pol ho chuan piuso thi na thokin atam jok chu USDP ru koltele sipai bang to te anni Lawnglong Township Administrator ka hlumani Tanin Tai region Thawe district Lawnglong Township September ni som pathum zandar sari vel khan kumsomlemi administrator hlui pakhat chu silaya ka hlumani thu tol chungmi te hnena tanga ria tani silaya ka hlum tok chu Lawnglong Township kathawni khomi pakhatani rualin NLD sarkar lain veng chung hruai tu nia thunena la kani hnuwa a hna tanga pensiona om thu ria tani Lawnglong khomi pakhat chuan ka tok mi pakhat chu hmuna thinga la arwang chu damlo motor mangan phur chhualai hmuani tina soi chung ka hlum tok administrator hlui chu kathawni khuale letun kan kho inkara a hmai tuam tir tu mi papani in nei taka tangan ka hlum thu ria tani chu in ka hlum na chungchanga chuan Lawnglong PDF te local PDF pol LL PDF te dewe PDF te DDT division thumna tenen engmanin kai hnoi lo thu chuan siamani Mandalaya Police Surveillance Officer pakhat ka hlum ni in asilai puak ruklak sakania ye phiwa PDF te chautu USDP le piuso thi polami teinzowa ka hlumani Mandalay Kandochi Kanpatkong Emiat Pagoda Bul number som police station bula police surveillance rakhain che chu Mandalay PDF bone khata kai soi polin September ni ria zandar saril achan vevelan ka hlum thu ria tani chu ka hlum tok surveillance rakhain che hnena tangin puak ruk pistol pakhat 380 point mu som pani mecha driving license in biak na khol pakhat ipte pakhat office le khate earphone pakhat bike pakhat handcuff pani phone book le thil dang telak sakani thu MDY PDF polin thu chuan siam chutiang bokin Tanin Tai region ye phiu township chetapin in khokonga September ni som pani somadar som pakhat vel khan USDP member piuso thi pol teinzowa ngiung yo tia ko chu mithen khatin silayan ka hlum thu tol chu mi pakhatina soya teinzowa ngiung yo tia ko chu tabe jun khuwa omni in USDP party member ania sipai ten thune nan la ka tangin sipai tirka piuso thi pol member pakhat di chawin PDF ta chu akha to ka chawthin thu tol chung mi tenan soi ani
iyawri luipuya tui al thei phur sipai long drone manga bei ni in sipai pahnian thi iyawri luipui tantlanga kal firfiak sipai tui al thei phur long chu tol chung pdf polin september ni som pali khan drone mangan bei thu le sipai pahnian thi thu miai township cdsom pol ne na tanga sia tani firfiak sipai long tui al thei phur chu iyawri lui chung min chiana tanga mandalay lama security thatok ne na kal suak ania chuti lai tak chuan tol chung pdf polin an bei ta ni somadar som le achan ve vel khan miai township naga pau khobula firfiak sipai ho tui al thei phur long chu tol chung pdf polin bom thlak khumma se puaka bara om lo thuan soya mase chomalamdar som le ni somli panga vela miai township naga pau khua le ye pu kong kho in kara tui al thei phur long ta chu avoi ni nan bom an thlak le a firfiak sipai ho omna mun fu in sipai pahnian thia chu operation chu wings of the iyawri miai township pdf le security force cdsom le yf drone team te tang rual kal puyani Rakhine State a firfiak sipai in lakbel zela wangin AA10 emergency puang Rakhine State chunga firfiak sipai kem chan mek military council sipai 10 helicopter le jet fighter manga force in double zonga man lakna sata wangin ALamin khomwa le tuilama in kalpo na chu ulukzo ka chek chian an tum thu emergency thu chwa siama firfiak sipai lamin an sipai kem ten sara wangin jet fighter le ral thom lian mangin Arakan army ho omna munan kap deuh ranga chuwang chuan khwaljin veivak te chu anjin chuana tur report pe masaturin ALamin an siat tira Arakan army AA te chuan khomol le tuilama veivak kalna te chu indona bowro ka wanga an chek zel to tur thu le tual chunga khomol le tuilama transportation na thok motor le longjong jong ta po ULA le AA lam thu dei tu ten an en fi zel tur thu thu chu an siam bokani Phakan township madeya mu pongkhua military council sipai 10 kari u ai sobdor nei tu manina doran halsak Kachin State Phakan township Longkhin village kholom madeya mu pongkhua September ni som pari jing danga vel khan military council sipai somthum rual 10 kari u ai sobdor nei tun mana adoran halsak ngal thu tol chung mi pakhatina soi a soidan chuan private car in anon kala dor chunga lutin an kap chiama he dor hi akhopuman rin chan ania an hal sia sakvek abul hnai kal thailo turin an kap na salea an kal san le dai tina soi military council spete hian an kap ringota boina chu om san lo he boruak thlen ma hian Phakan township mo wan wata hian September ni som khan police chief le corporal pani ka hliam ni in Phakan damdoi ina en kol megan ni thu tol chumi pakhatina soi bokani Mungyua khopuya som mangrual PDF tenan man Sagan region Mungyua townshipa tual tha mangle pongsol mang PDF battalion tenan man thu PDF tenan soya min ang le sarkar hian som mangle tual tha mangte jela tanginan chua heng mi te intel tual hian mi an suama an thata an pongsol thina wangin PDF battalion ten mala in an man thu ria tani Mungyua district Sinduin attack force te malak na in Mungyua daboy le special investigation team tene na tang kopin suamhmang intel tual te chu an zong na salea suamhmang zinga pakhatan dop na lama thia an how to zinga pakhat zo u an man zui hnu in an ka hlum thu ria tani tual tha khes somthum pali pongsol khes somni pali le mi suam thin ngai chen uwa Japan chi tia kau thin chu September ni khat khan manania an dop hnu in September ni thum khan lunglam chian lo wangin a thi thu Sinduin attack force 10 an thu chu an tar lang ani boral ta ngain chiang uwa Japan chi tia kau thin hian military council 10 sarkar nan la kum khale chan ve hnu hian tual tha khes somthum pali pongsol khes somni pali inalu khung khes som pakhat kumtling lo kum som pali mi tleirol pakhat pongsol khes tiamin khes somni pali nei thu an tar lang bok an pongsol jing mai se pakhat chu anu le pa te chemte nan tina a thian te pathum ne an pongsol rona chuba ka mundanga pitar pakhat po chemte atinin afanu chu a thian te pathum nen an pongsol ron to bok Japan chi hna tang hian silai do toy pakhat chemte pasari le chemsei pathum an lak saka heng suam mangrul te hian mi puite hna tangin bike somruk panga poisa noi zaruk le somnga lak sak to in chu sakhe somni pathuman nei thu Japan chi chona soya henga soi chuwa wang hian
an team leader zinga zo uapo September ni litu khan mungyo khopui kan na kong chau sangsai khobula an man hnu in an ka hlum thu ria tani heng suam mang le tual tha mang pong sual mang ta hi mungyo district Chinduin attack force 10 an zong chun zom zel dona mi puite in veng phim khur tur le hetianga chathin muani chuan Chinduin attack force ne na report vat turin mi puiten sia tirani Falam khopuya military council 10 ei chop thil tlom takan zorna darka raileuta chungin an thal zo Chinstead Falam khopui town hall kota military council sipei kut hnuaya general administrator le municipal officer tangkop ta huai khonna in ei chop thil chi sang som paruk man tlom takin September ni som pahni jing dar saria tanga dar ko thlengan zuara an thal zo wat thu ria tani tol chung thil zuar tu pakhatina soidanin sadora sa khar chhongin mantlom zokin bukhata chiat sangkwale zanga inan thala thilman reta sanlaya retpa nga ai tlom zokan zora wangin mipuite an tlon ni berina siata mipuite an laman som du wangani tira soi an zordana chuan apa ngai reta voksa bukhat cheng singkhale sangni chu sangkwale zanga in artui pum som cheng sangthum le zanga chu cheng sangthumin purun sen bukhat sangthum le zanga chu sangthumin purun var bukhat sangthum chu sangni le zanga in kalape bukhat sangaman chu sangle inan thal ani tual chung mi pakhat chuan military council sipaiten khochung an thunun veka an nupuite po in an leina sa hleya kan in dailo jingdar saria tang khan an zuar tana anu dare le achan ve vela an lei zo vek bu fai po api in an zuara mi pakhatin pi ni chawlai theitina soi September ni sompo khan ha kha khopui departmental office kota military council sipaiten ei chop chang sang mantlom takan zor to thu sia tani kalimio wa chin mi pahnian bo sagai region kalimio tahan kholu warpui khuwa chin mi pahni te chu September ni kuwa ina tanga bai kan chuak chu September ni som pathum thleng khan an chen inan la hori lo thu sia tani chin sia lawa hori lo te hi kumsomli pakhat mi pu than suan khamale kumsomni paruk mi chin biak sanga ten nia September ni kotlai dar nga vela tang khan ina tanga bai kan chuak chu September ni som pathum thleng khan an chen ina holovin an bo thu sia tani an sungte mi pakhatina soidan chuan an thian dunin kan leng lockdown ti in bai pakhatin an chuaka tun thlengan an la holo engwangin nge ti kan thelo nitin ei chop da pan tok thin an nia zomi thala in sui khoma pontela a khopumin an zong me ka ni tin a soi heng mi pani ta hi atul tul na tok thin ten nia tanpui ngai ta tanpui tu pol zomi thalai tlom ngai pol mi ten ni thu sia tani mani lo ka tang khan kalimio khopui chung mun lai levela military council sipaite duty in kongkal mi puiten chekna sa hleya heng thian dun chin thial lo te hi military council ten an man ni nan ring September ri som pakhat po khan kalimio thing unau khuwa po kumsom palimi tleirol pahni le tol chung mi pangate military council ten an man to thu RFA media group atanga sia tani kalimio wa military council ten tiluina in an man te zana an duty tir thin sakani gen kalimio wa military council ten tol chung mi an man ta chu zana police station kota ral thuam tel lovin an ke handcuff bun tir chunga an duty tir thin thu tang chuak mi pakhal le achung te hena tanga sia tani an mi man te hi Kale regional command headquarters sa ni som panga velan khung hnuwa township police station an thon thina chutatang chuan mithen khachu jail an thona mithen khachu jail a thon lovin township police station lockup an khunga an khungza ringot po mi zani velan ni ti ria tani tang chuak te soidan chuan an man lockup an khung ta chu zana an duty lui tir thin Kale township police station kota gate an ven tir thin an zawai chuan an nilo mithen khat chawan duty tir thin civil dress in an duty tir thina ral thuampon ken tir lo tlan chuak thailo turin an ke a handcuff an bun tira hetian tina hi thlathum li vel lai ni tong an ni ro chu bankar hnung laman om thin an man te zinga hian tual chung mi te PDF te CDM staff te pon tel ti ria tani khetten media in nimin September ni sompalia sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin sagai region indowa sipai palien thia Magwe region so township a sipai pahnian thi Mandalay region ngan zona sipai pahnian thia Magwe region yele chuna sipai pariatan thi Magwe region miaya sipai pahnian thia Sagan region Palaya sipai pangan thi
sakan region miawa sipai pahnian thia sakan region kania sipai pakhata thi sakan region mungyua sipai pathuman thia Mandalay region number som police station a sipai pakhata thia Tadin Tai region ye phiwa sipai pakhata thi bokani heti hian nimin September ni som palia sipai thizat le PDF thizat kheten media in report ala khom danin military council sipai somthum le pakhatan thia PDF lam thian omlo ani khati jong kha boina chanchin thar kan ngai thlak theide chu ni e